Mwaramutse neza nanone bakunzi ba Mutarama TV, twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, twizere ko buri wese yaramutse neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Tubifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Nongere mbibutse niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda handitse subscribe kugira ngo ubu wa mbere mu bazajya badukurikira ndetse banabona amakuru n'ibiganiro byacu. Muri kino gitondo rero cyo kuri uyu wa kane ku itariki rwose ya 7 kwezi n'ukumunani mwaka wa 2025 handi zindutse amakuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa. By'umwihariko muri iki gitondo ndaza kugaruka ku byaje gutangazwa n'umuyobozi w'intare za Sarambwe cyangwa se wa 23 Bwana Bertrand Bisimwa. Ngira ngo mu minsi ishize mwabonye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikomeye cyane bivuga ku bwicanyi bumaze iminsi bubera muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bwaje gushinzwa by'umwihariko izi nyeshyamba zise intare za Sarambwe, bivuga ko bwarahitanye abasivile barenga 100. Nyuma rero by'umwihariko y'ibyo ngibyo raporo z'impuguke za ONU nazo zagize icyo zibivugaho, nazo zisohora iyi raporo. Ariko kandi hari kimwe rero by'umwihariko mu byaje kugenda bigaragara, hari umucyo watanzwe n'uyu muyobozi wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa. Hari icyo yaje kugenda atangaza ubwo yaganiraga by'umwihariko n'igitangazamakuru kimwe ndaza kugenda nkubwira. Yabajijwe byinshi maze agira na byinshi asobanura ku bigendanye by'umwihariko n'ubu bwicanyi bashinjijwe, aho yavuze yuko ari ibintu bisa naho birimo kubangiriza izina cyangwa se ari byo kubahindanya gusa. Hanyuma kandi uranyemerera tugaruke kuri Operation Kitona. Iyo operation rwose ndifuza yuko tuyigaye ko mu buryo bwimbitse tukayiganiraho mu buryo burambuye, ariko kandi turagaruka ku bindi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, haba imirwano yabaye ku munsi w'ejo, by'umwihariko ibitero bikomeye cyane byongeye kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo, bikaba byarongeye kwibasira ibice bigenzurwa n'inyeshyamba za Twirwano ndetse n'intare za Sarambwe. Byagenze biti iyi mirwano ubundi kukirimwo kuba, kandi rwose impande zombi zikomeje ibiganiro do muri Katari ndetse zikaba zaranumvikanye yuko zigomba guhagarika imirwano. Iki ni ikibazo gikomeye cyane ndetse abahuza bivuga ko abagifite akazi gakomeye cyane. Tugiye kurebera hamwe rero byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa, tugiye kurebera hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bigaragara. Ni nuko nongeye kubasuhuza rese no kubifuriza ibihe byiza abadukurikiye muri kano kanya ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe rero mukomeje kudukurikira, waba uri hano by'umwihariko mu Rwanda, waba uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Mwese reka bifurize ibihe byiza ndetse bifurize kumererwa neza cyane. Nyemerera nkwibutse gukanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira ndetse unakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwese rero. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, uyu mwanya nitameze neza ejo birahinduka ibintu bikagenda neza cyane. Perezida w'umutwe wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yamaganye by'umwihariko ibirego by'ibiro bihuriweho rero by'umuryango w'abibumbye bishinzwe rero uburenganzira bwa muntu, biherutse rero by'umwihariko gushinza by'umwihariko uyu mutwe kwica abasivile bagera ku 169 muri Rucuro ni muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko biherutse gutangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters. Avuga ko ari ibirego rero bishingiye ku makuru yatanzwe n'umu FDLR uzwi witwa Jean Murumba, anenga umuryango w'abibumbye gutangaza by'umwihariko ibintu utagenzuye kandi utabuze uburyo. Mu mpera z'ukwezi gushize rero ku itariki ya 31 Nyakanga nibwo ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byasohoye inkuru yavugaga yuko igitero cy'inyeshyamba za M23 rero kibasiye abahinzi ndetse n'abandi baturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyahitanye abantu bagera ku 139 mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Nyakanga, ngo nk'uko rero n'ubundi umuryango w'abibumbye wabitangarije Reuters. Uyu muyobozi Bwana Bertrand Bisimwa yatangarije Reuters ko bazakora iperereza, ariko yongeraho ko ayo makuru n'ubundi ashobora kuba ari ubukangurambaga n'ubundi bugamije kubasiga icyasha gusa. Mu kiganiro yagiranye na Voice of Congo ku wa kabiri ushize, umunyamakuru yamubajije icyo rero avuga ku birego byo kwica abasivile bagera ku 139 muri Rucuro. Avuga yuko ibyo bimeze nk'ibigeze kuvugwa mu gace ka Kishishe. Yarageze ati uzi ibyo bakoze ikishishe, bahimbye inkuru rero maze bashingira ku byo rero bise ubuhamya, barangije rero batangaza inkuru rero ni kimwe urebye, kandi inkuru ntigeze ibaho mu by'ukuri rero kubera ko twabasigiye Kishishe igihe runaka, by'umwihariko bananirwa kwerekana aho rero twashyinguye abapfuye, baraniwe kandi gutangaza izina rimwe rero cyangwa se
ndetse kugaragaza umwirondoro wa buri muntu wishwe bavugaga kugeza uyu munsi. Yanakomeje avuga ko kandi ari ubwo buryo rero n'ubundi bwakoreshejwe by'umwihariko bahimba inkuru ivuga ko rero hishwe abantu bagera ku 139 muri teritwari ya Rucuro cyangwa se mu karere k'Irucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati kuri inshuro rero baravuga iki? Baravuga ngo twakiriye amakuru y'amasoko runaka, no kuvuga amakuru rero batigenzuriye ubwabo. Izo nizo rero ntege nke z'ibyo biro bihuriro by'uburenganzira bwa muntu bya Loni. Baravuga ngo twakiriye amakuru avuye ku muntu wigenga. Ubusanzwe iyo wakiriye amakuru nk'ayo n'undi ukora iki? Urayagenzura ugakora amaperereza aho byabereye. Turi kumwe rero n'umuryango w'abibumbye hano, MONUSCO irahari, ibiro bihuriye rero by'umuryango w'abibumbye UN Joint Human Rights Watch Office biri ngaha i Kinshasa, kuko rero badashobora gushyiraho komisiyo y'iperereza yo kujya kugenzura mbere yo gutangaza ayo makuru, bakanatinyuka by'umwihariko bakavuga ko ari amakuru bakesha abantu runaka. Twebwe rero tuvuga ko ari propaganda nta kindi. Yakomeje avuga ko kandi ukuri by'umwihariko ari uko ibyo bintu n'ubundi nta byabaye ubwabo, n'ubundi ngo bohereje itsinda ryo kujya rero kubigenzura ariko kandi babura ibimenyetso. Ati inkuru rero ubundi ivuga iki? By'umwihariko inkuru ivuga ko uwitwa Jules Mulumba, umuvugizi wa FDLR uzwi mu karere, wagiye usora rero inyandiko za propaganda ibiro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye i Kinshasa byafashe bishaka rero by'umwihariko kubigira inkuru, ariko kandi mu by'ukuri bisiga icyasha umuryango w'abibumbye nk'uko akomeza kugenda bivuga. Yakomeje agira ati twababwiye ko bafite rero uburenganzira bwo gushyiraho komisiyo yo gukora iperereza kugira ngo bagenzure ibimenyetso, ariko kandi ntibagize ubutwari bwo kubikora, kandi nta nubwo n'ubundi bazagira, kuko rero bazi ko ari propaganda. Bagana Bertrand Bisimwa kandi yanakomeje avuga ko amakuru bafite ari uko muri biriya biro n'ubundi bihuriweho by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko harimo umukozi w'umunyekongo ukorera umuryango w'abibumbye umaze igihe rero akora propaganda z'ibintu bitigeze bibaho. Ati mu by'ukuri barashaka iki? Intego yari yihe? Intego yari uguhisha ubwicanyi bwa komanda, kubera ko ikomanda habaye ubwicanyi mu nsengero, aho rero bishe abaturage kandi igisirikare cya Kongo FARDC cyabigezemo uruhare, kugira ngo rero n'ubundi birinde ko ibinyamakuru, imbuga nkoranyambaga bikomeza kuvuga ibyo. Bahimbye andi makuru kugira ngo n'ubundi basibe iyo ngingo. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza kandi Reuters nabyo byatangaje ko n'ubundi bidashobora kwemeza ko n'ubundi ubwo bwicanyi mu buryo rero n'ubundi bwigenga, ariko kandi ariko ngo n'ubundi impirimbanyi yaho yavuze ko ifite rero abatangabuhamya bemeza ko n'ubundi abarwanyi ba M23 bakoresheje imbunda ndetse n'imipanga mu kwica aba baturage. Icyakora ku ruhande rwa M23 bo ibingibi barabihakana, bakavuga ko nta bihari ndetse bitigeze bibaho. Hanyuma kandi muri kano kanya hari amakuru avuga ko ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyepfo hagaragaye ibitero bikomeye cyane. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryongeye kugaba ibindi bitero bikomeye cyane mu bice bya za Rugezi no mu bindi bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi kandi birasa naho by'umwihariko intambara zidashobora kuba zahagarara, kuko kugeza amagingo aya ngaya nubwo abahuza ndetse n'abandi bakomeza kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko iyi ntambara ibashe kuba yahagarara ntako batagira. Ku rundi ruhande bivugwa yuko n'ubundi iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Abakurikiranira hafi ibibera muri bino bice rero bakomeza kwemeza ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ishobora kuba yafata indi ntera. Kugeza amagingo aya ngaya muri Kivu y'Amajyepfo bivugwa yuko isa n'isare intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse n'uyu munsi ishobora kuza kuba, cyakora bivuga ko imirwano yabaye ku munsi w'ejo yaje gufatirwamo intwaro, aho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo baje kwigarurira n'igice kimwe kuri Rugezi. Mbashimire abakomeje kudukurikira, mu kanya turagaruka kuri iyo operation Kitona.